Мен бұл эми Оштогу тойканалардын эң жакшы тойканалардын бири десе эле болот. Уши точно? Анан өткөнгүдөй бирөөнүн тоюн эле бекерге алып барып кетип калбайлы анан кийин. Жок, Точно тойдун эси менен сүйлөшкөнсүң. мен телефон менен сүйлөштүм, о досум. Телефон менен сүйлөшкөнсүң, бирок бетме жолугуша элексиң да ким менен сүйлөшөсүң? Жок, ал келет ал киши өзү азыр досум. Келеби? Ооба. Келгиче бир жакшы. Эми Кудайым колдосун Ильяс. Эң башкысы Кудай колдобосо. Ассаламу алейкум. Массалар жакшыбы? Тынсыңарбы? Жакшы келип алдыңарбы? Рахмат. Мен силердин өзүм заказ берген тойго. Телевизордон көрүп жүрөм силерди. Тойдун эси сизби? Мен. Жакшы. Тынсыңарбы? Аллага шүкүр. Сен жанагы Абдулда Рахмановдун баласы белең? Жок, Рахман Разыковдун баласымын. Болду. Эмес. Неме, экинчи аялымдын баласы. Толук айтып койсоң. Мына эми ала турган аялдын баласы. Бул баягы сен ким элең баягы? Ассаламу алейкум. Чоң кастым беле? Чоң кастым. Жок, ооба, чоң кастым кийген, бирок Ильяс аттым Ильяс. Ильяс, бүгүн ошо кастымын кийген, Иә. Бүгүн кийген кастым. Жок, костюмду концертке кийем да, тойлорго костюм кийбейм мындай эле. Жок, бүгүн кийип койчу. Мен экөөңү телевизордон көрүп, мен силерди жамандай күйөрманыңармын. Рахмат. Бүгүн тойду жакшы өткөрүп бергиле. Кудай кааласа. Мен өмүрүмдө биринчи жолу той кылып атам. О эң кенже балам үйлөп бүгүн болду. Кудай кааласа жакшы болот, Кудай кааласа. Силерге ишенем. Мен мунаны да жазып чыккан баягы. Жана ата журт, тага журттар жазып. Список турбайбы? Болду. Жакшы өткөрүп бергиле. Кудай кааласа. Эми силерге үйрөтүштүн кереги жок. Эми өзүңөр сонун кылып, Болду. Ошондой элеке телевизордон жаман башкача көрүнөсүң. Жаныңардан мындай элекесиңер, Сен костюмун кийсинчи айтчы. Кет. Жок, каяктан Кийем деп. Кет. кияйм кийем. Эми кийип бир кудалардын жанынан өтүп кой, болду да. Мен мен костюм кийип алып кудалардын жанынан эчтекеси жок эле өтүп кетип аткан элес. Эми ошентип кой да, эми кийем деп коесуң. Кийин тойду бүткөндөн сурап. Эми настроениясын бузбай эле койчу, эми кийем деп кой да. Неме мен мындай кылып коеюн. Канча сомго сүйлөштүңөр эле? $300. $100 балам берди. Берген, заклад берген, Мен мына акчаңарды берип коеюн да, тойдун башында. Мына $200 акча. Болду, рахмат. Жакшы кылып өткөрүп. Болду. Кызалат кылып. Мен уят кылбай бүгүн, Болду. Жакшы өткөрүп. Ама эркек келсин сен. Рахмат. Мен түшүнбөй калдым, мен мына аксакалга, Неге түшүнбөйсүң? Сени карап туруп, эркек деди дагы. Мен ким болуп калам ошондо? Мен просто бул аксакалды эле реально айтты, ким эркек эмес экен. Тоо алдым. Бирок жайдары киши экен. Аябай шайыр киши. Тойдун ээсинен дейт да, кандай өтүшүчү? Тойдун ээси күлүп турса, той дал ошондой өтөт аягына чейин. Той сонун болот, Балдар, эми мындай кылайлы, балдар. Тойдун башында мен мындай өзүм азыр жакшы сезип атам да. Алиги толкунданып досторум келет, алыстан көрбөгөн жоролорум келет, ошолор менен болуп кичине ичип алышым мүмкүн. Анан тойдун аягында силерге пакет бере албай калышым мүмкүн да. Мына пакетти берип коюн алдына. Экөөңүз тукандар салып, экөөңөрдү жакшы көрөм мен, чындап. Не, той бүттүбү? Тойду силер баштайсыңар. Жаным неге пакет берип атасыз дейм деби? Эч нерсе калбай калышы мүмкүн, мас болуп калышы мүмкүн. Бол, түшүндүм. Түшүндүм. Ана мына. Костюмуңду кийчи айналайын, сөзсүз кийгин. Кем. Кечкеле костюмун кий дейт го. Не эле, мен бул кишинин көзүнө жылаңач көрүнбөй атамбы? Кечкеле кий деп атам. Билбейм. Неме 2 жаш келиптир. Келди. 2 жаш келиптир. Эми бата бериш керек эле го. Мен жакшы өткөрүп. Сиз 2 жашты алып келе бериң, биз эмнеге алып келе бериң, биз мыналарды көрүп чыгайлы. Басчу. Эме пампарды коюш керек. Баштайбыз азыр. Туруп турсаң. Adamsın bu seni? Gel analım beni. Toy baştalıp attın herif mi ötüyesin? Menen kıracak. Ne degen bu? Ne degen akmakçılık? Eldin barın çakır bir restorana gider de tayyar olup turuşat. Zakısta acıraşıp kettin degenin nesin oyununuzul bir? Men işte adamsın mı sen? Atam üçüncü adam çakır. O geveten kuru bir. Ne oldu acıraştın? Ne oldu özüm? Üçüncü adam çakırıp bizni kütüp atat kalsın toy baştayız de. Al. Men şakarımı götürürdün o oyununuzul bir. Sakar bile şakar. O geveten menen karacak. Me o toydan keyin машина алып бересиң дейт.
Alperem deyivermeysin. Toy başta Alperem deyivermeysin. Gelesi o. Ya ata o oşton salonu açıp beresin dey. Mayli salonun problemi. Aç berem deyivermeysin. Doğumda caşayыбыз deyt oşto. Moynumuz ülgür ita gele oşaktan gelbeysin go sen Caşayın deyivermeysin mi domda? Ateneni karabayыбыз, özümüz caşayыбыз. Karavayım dedi. O. Deyivermeysin mi timele? Yülen elekteli atenen karavatkansıp timele. Minin kara jerge. Şunca adam gütüp durat. Acılaşıp gettin de gel oy. Gelesi o tap testes. Hazır tap testes kız. Tez canağı çorniyi katı kovan kızlarını tap. Çorniyi kavu, beli kavu, tap testes moynumuz ülgür. Allar bolbay tığıp taştaganmı? Tap testes. Melin nerfimi oynatma. Uşunca adamın toyuna vargan ben 5000 sondan koşkamın. Alışım gerek vardığın moynumuz ülgür. Tap testes. Donbutladan bolsa hem tapkın moynumuz ülgür. O cetinlerim kıbıkağa koçup gitti. Tap testes men. Nerfimi oynay testes tap. Hayırdan tavayın ata? Tap bu ne? Tüş salga tüş. Toyga gelgenlerden kara. Muşul jerden mi? Bu şeyden öyle. Baktın açılıp kalsa acayip emesin. Görmey turun. Bir sana aytın ki birden 10'ga şeyin. Bir sana aytıp bakınç. Ece birden 10'ga şeyin. Bir sana aytın. 5. kadar siz aytın. Birden 20'ga şeyin aytın. Kança? 9. 5. Katar 9. orundu kara moynumuzu gögat düş. Kara 5. Katar 9. orundu kara testes. Ya ata, erkek bolup kalsaç? Üylenesin. Üylenesin erkek bolup kalsa da. Ravşan Ceyinbek'te ökül ata kılıp alasın. Karayım. Kara testes. Koy baştalayın o vaktanda. Kara 5 desek de. Gelirse o toyu baştalı vatkanda. Ömrümde bir toy kılayım. Çıkan ağzı kötleri çappa. Ha, 4 vay. 5. 5. Katar 9. orun. 5. Katar 9. Ey bala kıldıyda turat kom. Tağını ozurayın meni tartsan. Bireceksin he? Oşan ap çık dedi buna. Bas. Bul aldın ola çeçine başlat dur. Bunun Amerika tiyelveyle turgan deme oşan. Ya ata meni jakşı görüp kaldı. Meni bunun özü geledi. Kudaycak göşe göşe. Sırası ne mi? Sıraz göşe. Oldu gel. Tattım bir de şirinim o tatlı balım ne Yüreğimde elim Ona kız kayam deyip surabaydı. Öyle. Öyle ha. Ökülata ökülene dayar mı? Siz bolup turgunsak ha? Ökülata ökülene mi? Ökülata ökülene bir şerde. Jakın kurbusu bolup turgula bir öңөр. Kana nerede kızlardan biri. Şu kızdın jakın kurbusu bolup turgula. Kana kızlardan. Bir kız. Jakın kurbusu bolup. Jakın kurbusu bolup gönlüyle turup turgan. Yolan jakın dostu var mı? Jakın dostu bolup turgula bir öjarım var mı? Bir öjarım. Jakın dostu. Sen jakın dost bolmak birinci sünnet bol balana jakın dost bolup. Jakın dost, kana jakın dost. Kurak ama mına jakın dost. Oturuyor ve jakın dost bolup turgun az çıkanda. Toy başta. Tamam. Toy başta vaysın. Baştaylı mı? Ne oldu? Taptıktan biz. Taptık? Hova. Kim bir öcek olup gitti? Toy başta yakacak ya. Ha boldu. Başta yarayla. Assalamu alaikum tuğanдар, arçakta qarap turganдар. Kandaysızдар tuğanдар, Каптал жақта turganдар. Саламатсыздар tuğanдар, суқтанып qarap turganдар. Mına бүгүнкү 2 жаштын сүннат тойуна. Мындай эмес. Мындай той. Сүй той. Болду. Кечиресиz, я перепутала. Бүгүнкү 2 жаштын үйлөнүлпөт тоюна кош келипсиздер деп туруп, анда эмесе бүгүнкү тоюбузду жакшынакай бий менен ачалайлы. Өзү жалгыз бийчи тоюну
келейін dur су. Су. Жоқ, мен башқа ресторанда тойым бар эле, мени ким расчет кылат? Мен башқа. Қылдым. Не қылдыңыз? Рашот қылдым да. Рашот қылдыңыз бі? Баштай берейін, келіңіздер, анда месе, ор келмесе ордыңыздардан 2 минутаға тұрып кішінеке тамадан ұғып, 2 жаш босаудан тұрат, жар-жарын қоштосында той қанауызға тос олайлы. Мен не жар айтып жүрем? Міне бәлі болып отады, Білмейм. Жар жат күрчем болып қалды ғой. Башта. Мен баштай берейін. Келіңіздер, анда месе, бүгінгі тойымызды официалды түрде ашып беріш үшін мен бұл жаққа той иелерін шақырайын. Қанат Ақсақал келіңіз. Жана ошондой эле 2 жашка өкүлдүк кылган өкүл ата менен өкүл энени да чакырабыз. Келиңиздер. Өкүл ата өкүл эне келинибиздин эң жакын курбу кызы. Өкүл ата өкүл эне. Кана. Басын. Кана. Өкүл ата өкүл эне басын. Кана. Шакектерин унутуп калыптыр да, ошого нидомне болуп атышат. 8-ci орунда басын өкүл ата өкүл. Мали кийин тагып коербиз, басын. Келиңиздер. Өкүл ата өкүл эне. Калчак коюңуздар, өкүл ата өкүл эне, басын. Баспайыз бі өкіл ата өкілі, жөлі тұрыңа мүшімші адамды тұрбай өкіл ата өкілі. Құдалардан ама өрт кәттіңер ғой басын. Деме, келініміздің құрбы қызы, Гүйалауыздың ең жақын досы келіңіздер. Құрбы қызы шыққын ана. Çoğu келіңіздер, бардыңыздар, Тұрбайсың бе? Келіңіз, анда месе алғашқылардан бол микрофонды Қанат Ақсақал сізге ұзатайын, 2 жашқа жақшы қалу тілектерді айтып, құттықтап қойыңыз, келіңіз. Емір рахмат айналайын, аман есен, сақ саламат. Тойды баштап алдық. Мына шу бала, атақ мұны ұзырайын. Естеген сайын нерв ойнайды атаған. Сәл қалды, сәл қалышқа. Тойды бұзу үйрейін. Емі жақшы ойна отырып, аман есен, сақ саламат жетіп, içip жеп, genel отырып кет. Genel отырып кет келі айналайын. Шу балам, сен анам сүйлешөз той біткеннен. Келін күлетті әлелен таны қазы. Мәлі бақтылы olsun ekönüm. Rahmat, geliniz anda mese şunday жақшынақай сөздерден Мені кім рашат қылады? Мен қаяқтан білейін? Мен рашатқан кіші ғана. Мұна? Қаяқта жүріс, рашат қылбайсыз ба? Қылдым ғой. Чайна қылып қойыпсыз. Бас толық қылайын. Қаяқтағы жар-жарчы мен бейшін тауып алған. Анда месе 2 жашқа өкілдік қылған өкіл атаға микрофон ұзатайын. Өкіл ата, өз ата, өні өссін қайната. Өкіл әне, өз әне. Келіңіз өкіл ата, жақшы қалу тілектерді айтып, 2 жашқа алтын шакектер тапшырып қойыңыз. Құш келіңіздер. Шукамның концертіне. Шу өкіл балам, өкіл қызым, бақытты болыңыздар. Қармашқан қолыңар өмір бойы үзілбесін. Шу кредитіңерге маға араластырмайсыңар, а? Бұлардың кредити бар бәлі. Болды, келіңіз, анда месе Гүйалауыздың ең жақын досы, зорғы тапқан досы, пәләнчі ипті күнчөді. Досым бақытты бол.
Oldu. Gelinimizдің құрбы қызы келіңіз, сізден дағы бір жақсы сөздерді қайлы. Bakmamız. Biz өзүнчө сүйлөшөбүз, а? Күйөө баланын жакын досу бойдок бекен? Мен каяктан билейин, Өкүл ата мен өкүлүнүн атынан на всех случай бичи кереги жок экен. Кереги жок экен. Ондо мени расчетлайын киши гана. Билбейм, көргөн жок міне. Каяка кетти? Муняка кетсе керек де. Муняка? Ооба. Со, мен айнанайын. Эми сіздерге разычылык билдиребиз, өкүл ата, орындуктардан орун алыңыздар. Келинибиздин курбу кызына, күйөө баласынын эң жакын досуна рахмат айтабыз, Орындуктардан орун алыңыздар. Ал эми 2 жаш сиздерге даярдалган, орындуктардан, дастаркондордон эме Молдон айтып бериңчи. Өлөлбөйтүн молдону дейт бунуз да. Аны мен Кудайым буйруса мына тоюбузду баштап алдык. Менимче тиги бүгүн ыраазы кылбайт го. Шерде bir иrdестерди алып берейин, эми сиздер үчүн кабыл алып коюңуздар. Ырысбек Токтобаев, обончу агабыздын Күтөм сени деген чыгарманы аткарып бере, эптеп чыдап атып берип турасыздар. Өзümü жалғыз таштап кетіп қалсын. Biz yolcu geçki boyvara bağırma Kellesinde sırındaydı Caydım tanrımda Küttüm seni, suyum seni Men günde sağınıp Bilem bir ok, жүргөндүрсүң сенден сагынып Küttüm seni, suyum seni Men günde
Рахмат, thank you very much. Нур бийчилер тобу, рахмат.